Reka twongere tubasuhuze tubifurize ibihe byiza tubifurize nanone kuri aya manywa ya tariki 23 z'ukwezi kwa 12 cyangwa se ukwezi kwa Kigarama mu rurimi rw'ikinyurundi umwaka wa 2025. Nshuti bavandimwe, reka tubane namwe mu bikomeje kugenda bitangazwa mu by'ukuri ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ni amakuru mu bya politike, umutekano na diplomasi by'umwihariko muri aka karere ka Afurika Burasirazuba dukomeza kugenda twibandaho, ariko by'umwihariko tugakubitira mu gihugu cy'u Burundi tukababwira uburyo bihagaze guhera mu butegetsi bwa CNDD-FDD kugeza ku basirikare b'igihugu cy'u Burundi baba bari kugenda barungikwa hirya no hino mu buseruko bw'igihugu cya Kongo, tugenda tubagezaho ngo biba bihagaze bite. Ariko nanone muri iki gitondo mbere yuko tubaha amakuru cyangwa se kuri aya masaha ni amanywa kuko birashyira hafi saa 7 z'amanywa, reka mu by'ukuri tubanze twihanganishe bamwe muri bagenzi bacu dukora umwuga umwe w'itangazamakuru. Tubanze twihanganishe umuvandimwe Rocky Kimomo, ngira ngo wenda benshi mu batega amatwi ibiganiro byacu mujya mukurikirana n'ibiganiro by'umuvandimwe rwose. Nyamuneka waje kugenda ahura n'isanganya rikomeye cyane, kimwe mu bitangazamakuru byari bisanzwe bizi kuri izi mbuga nkoranyambaga nyamuneka cyamaze kugenda gikurwa ku mirongo migari. Reka twihanganishe abababaye, twihanganishe abafite ibibazo, tubabwire yuko ari ikibazo cy'igihe ibyo tubona yuko bidukomereye mu gihe runaka tuzabona yuko mu by'ukuri byahindutse amateka. Rero bidatinze, ariko ngira ngo mbere yuko tugira ibyo tubabwira, reka tubanze tunasuhuze abaherereye hirya no hino ku isi. Ariko nyamuneka kwikubitiro mu gihugu cy'u Burundi turabasuhuje abaherereye muri komine zitandukanye, dusuhuza abari mu gihugu cy'u Rwanda babasha kudukurikirana, ariko nanone abari mu gihugu cya Kenya nabo turabasuhuje, mu gihugu cya Uganda, Tanzania, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mwese turabasuhuje kandi tubahaye ikaze. Ibyacu ni amakuru rero nk'uko bisanzwe, bidatinze turabanza turebe ngo mu mugambwe CNDD-FDD bihagaze bite. Biravuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaba agomba kwicara akarya ari menge, kubera yuko ibintu byakomeje kugenda bimukomerana akantu ku kandi. Arimo arashinzwa kukuba ari umuperezida udakenga ndetse utanakunda abaturage biwe, nubwo mu bihe bitandukanye rwose uyu mukuru w'igihugu cyo akomeza kugenda agaragara mu mbaga nyamwinshi agaragaza yuko ari umwe mu bantu bahangayikiye abaturage, ndetse kugera naho bamwita Sebarundi, kugera aho bamwita Sebarundi. Ariko nyamuneka aya mazina yose nubwo ayitwa akagerageza kugenda agaragara nk'umuntu uri kayindi cyangwa se w'umunyempuhwe ku banyagihugu cyangwa se kubo ayoboye, ariko benshi mu banyepolitike baciye akenge muri iki gihugu cy'u Burundi bagaragaza yuko ari umwe mu baperezida babaswa iki gihugu mu mateka cyaba cyaragize. Babihera ku kirero turaza kugenda tureba ngo bihagaze bite, tuza kureba ubusesenguzi bwatanzwe no bita Leonce Ngendakumana. Uyu nguyu nawe no munyepolitike ukomeye muri iki gihugu cy'u Burundi, ibyo yaje kugenda avuga ku butegetsi bw'abadede. Ariko nanone ikirenze kiri ahangaha nuko mu by'ukuri yaje kugenda agaruka ku guhenda kw'ibitoro cyangwa se isukari byamaze kugenda bizamura ibiciro. Ariko nyamuneka bimwe nta nubwo birimo biranaboneka, ngiyaba byabonekaga bigahenda bihari. Ibi rero ni bikomeje kugenda biteza akaga gakomeye cyane. Nanone kandi turaza kugenda dukubitira mu bikomeje kugenda bivugwa rwose umugore Pastorine cyangwa se Pastorine Denise Bukuru, Denise umugore w'umuhisi Petero Nkurunziza, mu by'ukuri akomeje kugenda arikoroza cyane kugera naho Perezida Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri yamaze kugenda amwihanangiriza cyane cyane yuko izi saha amakuru turi kugenda twakira nuko bamwe mu basirikare n'abapolisi b'iki gihugu cy'u Burundi bamaze kugenda bashyirwa ku rugo rw'uyu mukuru w'igihugu, rw'uyu mugore wahoze ari umukuru w'igihugu mu gace bita mu Gacerere, aho bivuga yuko afatanyije umugambi ukomeye cyane na bamwe mu basirikare b'iki gihugu cy'u Burundi, harimo no bita Lieutenant Colonel Silas Nigurirwa. Uyu nguyu akaba ari umunyamabanga ukomeye muri CNDD-FDD. Biravugwa yuko rero hari amakuru abangaba bashobora kuba baziranyeho, by'umwihariko kubijyanye no gutegura kudeta ishobora kuza guhirika uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ndetse andi makuru dukomeza kugenda dutohoza kandi tugomba kuza tubabwira nuko hari amadosiye akomeye yaje gukurwa mu rugo rw'uyu mudamu cyangwa se rw'uyu mutambukanyi wahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Turaza kugenda tubaramburira tubabwire ngo izo raporo zari zirimo ibiki cyangwa se zikubiyemo ibiki, ari nabyo benshi bagenda bagaragaza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ari umwe mu bakuru b'ibihugu bagomba gukenga bakaba baryamira amajanja, kuko isaha n'isaha ubutegetsi bwiwe babwubika cyangwa se bagenda babuhirika.
kudeta irimo iragenda ivugwa, aho bivuga yuko bita agatorwa asa n'uwo bita Nesta. Abangaba aribo bari ku murongo w'imbere mu kuba bafatikanya n'abasirikare bakomeye cyane mu gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Nubwo bwose uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi we agaragaza yuko ngo CNDD-FDD ikimufitiye icyizere kandi ngo agomba kuba ariwe ugomba kongera kubaserukira akaba yayobora iri shyaka, by'umwihariko akarihagararira mu matora ateganyijwe mu mwaka w'ibihumbi 2027. Ese Perezida Evariste Ndayishimiye utavuga rumwe na bamwe mu ncabwenge, yaba muri CNDD-FDD, yaba mu mugambwe wa MCD, yaba muri Iporona, iyo ni imitwe ya politike cyangwa se n'amashyaka ya politike, mu by'ukuri agaragaza yuko mu by'ukuri mu bihe bitandukanye Perezida Evariste Ndayishimiye ari umwe mu bagiye bagerageza kutaha ibyo abaturage b'abarundi bakwiriye, ndetse benshi mu bapolitike barimo barasaba abaturage yuko batazongera gukora ikosa ryo gutora umuyobozi wa nka Perezida Evariste Ndayishimiye, by'umwihariko na CNDD-FDD nayo ikaba yaramaze kugenda ibona yuko igomba gutanga undi kandida perezida ugomba kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Andi makuru kandi turababwira ku zindi ngabo z'igihugu cy'u Burundi zamaze kugenda zirungikwa ku butaka bw'igihugu cya Kongo, by'umwihariko mu ntara ya Karemi ndetse naho bita Baraka. Ahangaha niho imirwano ikomeje kugenda yimukira, aho bivuga yuko mu gitondo cya kare rwose cy'uyu munsi ariho ingabo z'u Burundi zaje gusakirana bikomeye cyane n'inyeshyamba. Ngo dukubitire nanone abaherereye mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Burundi, yaba abari hafi ku kiyaga Tanganyika, abari mu murwa mukuru wa politike Igitega, ndetse n'abari mu murwa mukuru w'ubucuruzi i Bujumbura. Mwese tubahaye ikaze kuri iyi mbonesha imwe rudende. Reka tubane namwe rero mwe bikomeje kugenda bitangazwa, tuze kugenda bidatinze twigarukira mu bijyanye n'amakuru akomeje kugenda avugwa mu mugambwe CNDD-FDD. Ariko nyamuneka tukira ahangaha turabanza tugende tureba ku basirikare benshi b'igihugu cy'u Burundi bamaze kugenda bapfa bagwa ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bw'igihugu cya Kongo, kuko no ku munsi w'ejo aho bivuga yuko bamwe mu basirikare bakirungitse mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko hariya mu bice bitandukanye bya teritwari ya Baraka. Ngira ngo murabizi neza ko mu minsi yashize twabagejejeho amwe mu majwi agaragaza abasirikare benshi b'igihugu cy'u Burundi bahungiye muri Karemi, bakaba bakomeje kugenda mu by'ukuri bahura n'uruva gusenya, bicwa n'inzara, bafite ibibazo byinshi bigiye bitandukanye. Dukurikije uburyo twagiye tubimumvisha muri audio, ubu noneho biravugwa yuko umusirikare w'umurundi waruyoboye zimwe mu ngabo ziri hariya mu bice bya Karemi yaje guhitanwa ku munsi w'ejo mu bitero bivuga yuko byabereye muri biriya bice bya Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko mu bice bya Baraka. Turaza kugenda tubabwira uburyo bihagaze, nta makuru rero turi buze kugenda tubaramburira. Ariko rero bidatinze twe turahita twigira mu bikomeje kugenda bitangazwa muri CNDD-FDD. Ibihangange cyangwa se njya numva abakoresha ururimi rw'ikinyarwanda bavuga ngo ni ibihanyanswa, ariko iryo jambo sinzi niba ribaho muri CNDD-FDD. Ibintu byakomeye, ibintu byabaye ibindi. Turaza kugenda tubabwira uburyo bihagaze. Ubu rurageretse hagati y'umugore w'umuhisi Nkurunziza ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye, ndetse n'uwo bita Angelina Ndayishimiye. Uwo ni umugore wa Perezida Evariste Ndayishimiye. Bihagaze bite muri aba banyamabanga bakuru cyangwa se muri aba bagabo n'abagore basa naho bafite ijambo rikomeye cyane muri CNDD-FDD? Turaza kugenda tubaramburira, twongere tubabwire ikiganiro gikomeye cyane cyabaye ku munsi w'ejo Kigarama, cyangwa se tariki 22 Kigarama, aho bivuga yuko urongoye umugambwe MCD Alex Sinduhije ubwo buryo yaganiye n'itangazamakuru, ndetse akagaragaza yuko gahunda nyamukuru ihari ari ukuba CNDD-FDD ikurwa ku butegetsi, kuko mu gihe kinini yakomeje kugenda mu by'ukuri isa naho ibangamira ubutegetsi cyangwa se ituze rya rubanda ndetse n'abaturage by'umwihariko b'abarundi. Turaza kugenda tureba byinshi bikomeje kugenda bitangazwa. Turaza kugaruka ku makuru avuga ko bita Nesta, tugaruka ko bita Rwasa. Abangaba mu by'ukuri ni abanyepolitike batavuga rumwe ndetse batumva n'imigabo n'imigambi ya CNDD-FDD, ndetse aho bigaragaza yuko ari bamwe mu bagabo bizewe kandi neza yuko bagomba guhangana na CNDD-FDD, kubera yuko aba bagabo mu by'ukuri bagaragaza yuko mu by'ukuri ubutegetsi bwa Perezida Neva ari ubutegetsi mu by'ukuri busa naho ubutari buze kugeza ku
ku byo abarundi bifuza. Uwo bita Lieutenant Keri Nkurunziza, uyu nguyu ni umuhungu umuhisi Nkurunziza, birimo biravugwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yaba yaranze kumuzamura mu mapeti kugira ngo azamuke agere ku rundi rwego mu gisirikare, nyuma yuko mu by'ukuri we na nyina bari gushinzwa ku kwitambika imwe mu migambi ya Perezida Nkurunziza. Ariko nyamuneka andi makuru aravuga yuko urugo rwa Denise Bucumu Nkurunziza rwamaze kugenda rugotwa n'abasirikare benshi, ndetse hari amakuru avuga yuko yamaze kugenda yamburwa ibyangombwa by'inzira, aho bivuga yuko nyamuneka uyu nguyu yamaze kugenda ategura yuko hari imyigaragambyo igomba kugenda mu by'ukuri yirara mu bice bitandukanye, by'umwihariko ibisagara byinshi bitandukanye, kugira ngo bamagane ibikorwa by'ishyaka CNDD FDD birimo kwica rubozo, birimo igiturire, birimo n'ibindi bibazo bitandukanye, by'umwihariko harimo n'ibibazo by'ubukene. CNDD FDD yagiye ku butegetsi ivuga yuko mu by'ukuri aricyo cya mbere igomba kugenda isenya cyangwa se ikiza abaturage, ariko nyamuneka ubukene bukaba bukomeje kugenda buvuza ubuhuha. None kandi turaza kugenda tureba urugo rwe rwarasatswe. Denise Nkurunziza bahasanga amadosiye menshi atandukanye. Ayo madosiye yari arimo ibiki? Wowe utega amatwi guhera ku munota wa mbere kugeza aho iki kiganiro kiri buze kugenda gisoreza, kugira ngo umenye ngo nyamuneka mushinga nahe iwacu ibintu bihagaze bite. Nanone kandi turaza kugenda tubabwira ku bijyanye n'ishyaka rya Iprona, tubabwire ibikomeje kugenda bipangwa, ndetse nanone tugaruke mimbere katikati muri CNDD FDD. Nyamuneka twirebere umugabo Reverien Ndikuriyo, aho bivuga yuko yamaze kugenda yamburwa icyizere cyo kuba umunyamabanga mukuru w'iri shyaka. Nanone kandi hari amakuru avuga yuko uyu Ndikuriyo yaba ari gukorana na bamwe mu banyepolitike barimo n'umugaba mukuru w'ingabo, bivuga yuko ni Prime Niyongabo. Gahunda nyamukuru bafite ngo baba bifuza gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko mu bihe bitandukanye baravuga bati never yongeye kuyobora iki gihugu cy'u Burundi indi manda y'imyaka 5. Nyamuneka noneho u Burundi bavuga yuko ari ubwa mbere mu bukene, cyangwa se ari cyo gihugu cya mbere gikennye ku isi. Ariko nanone abangaba mu ibanga rikomeye cyane bagaragaza yuko mu gihe uyu mukuru w'igihugu yakongera kwiyamamaza kuyobora iki gihugu cy'u Burundi, mu by'ukuri noneho cyaba icyanyuma ndetse nta nubwo cyaba kikigereranywa, kubera yuko politike uyu mugabo mu bitandukanye agenda agaragariza mu kuyobora iki gihugu cy'u Burundi, mu by'ukuri yaba ari politike yageza habi iki gihugu. Ikintu gitangaje kandi kiri ahangaha nuko nyakubahwa Perezida Evariste Ndayishimiye we mu bihe bitandukanye rwose agifite icyizere 100% kitaravaho n'akadomo yuko ariwe ugomba kongera kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Ariko mu ibanga rikomeye rwose nuko abaturage b'iki gihugu cy'u Burundi bo bavuga bati nyamuneka Mana y'abarundi, Mana dusenga, Mana ufasha abantu, Mana utanga ubutware, tubabarire udukurireho Perezida Evariste Ndayishimiye, kubera yuko benshi bakomeje kugenda bahagendera. Nk'ubu ngubu hari amakuru avuga yuko abasirikare b'igihugu cy'u Burundi bose bandi b'abakomando bagiye kongera koherezwa ku butaka bw'igihugu cya Kongo, ariko abagabo barimo mu by'ukuri Reverien Ndikuriyo, abagabo barimo Ndirakobuca cyangwa se bamutazira Ndakugarika, ndetse n'abagabo barimo Prime Niyongabo, abo n'abagabo bakomeye mu gisirikare, ndetse n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi barimo abagabo nka Nesto, harimo abagabo mu by'ukuri nka Rwasa, ndetse harimo abagabo batandukanye barimo uyu mugabo bamwita Agathon Rwasa. Ndetse si n'ibyo turaza kugenda tureba undi mugabo nawe ukomeye cyane, ndetse bigaragaza yuko we nta n'imikino afite, ayobora umugambwe MCD. Mu by'ukuri bivuga yuko rwose aba bose bamaze kugenda bagaragaza uyu mukuru w'igihugu cya Kongo, mu by'ukuri igihugu cy'u Burundi, uyu mugabo bamwita Alex Sinduhije. Abangaba bamaze kugenda bagaragariza Perezida Evariste Ndayishimiye yuko batavuga rumwe cyangwa se badashyigikiye umugambi w'uyu mukuru w'igihugu, kubwo yakongera kurungika ingabo z'igihugu cy'u Burundi hariya mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Kongo. Ibi rero biragaragaza yuko nyamuneka ibintu bitoroshye habe na gatoya, ndetse benshi baravuga yuko kudeta ishobora kuza kuba yakorwa, ndetse muranabizi neza yuko uwo bita umugabo bita Bunyonyi ufungiye Igitega ni bimwe mu byo yazize kukunenga ibikorwa ndetse n'ubutegetsi bw'abadede. Ariko nyamuneka uyu nguyu ni haraye kabiri ahita ashinzwe ibyaha bitandukanye birimo kwigwizaho imari y'igihugu cyangwa se ubutunzi bwa rubanda, ndetse mu bindi birego yashinjijwe harimo
ngo no kugambirira kugirira nabi ubutegetsi buriho ari bwo buyobowe na CNDD-FDD. Benshi rero mu banyepolitike bo bafite ubwoba bukomeye cyane yuko mu gihe bazagaragaza imigabo n'imigambi yabo ndetse bakanagaragaza no kunenga ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, byahita biteza ikibazo gikomeye cyane. Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yakomeza kugenda abiraramo. Amakuru twahereyeho rero tubabwira uwo bita Kelly Nkurunziza ndetse na nyina umubyara Angelina Denise Bucuma Nkurunziza. Uyu nguyu akaba umugore umuhisi Petero Nkurunziza. Mu by'ukuri rurageretse hagati ya Angelina Ndayishimiye ndetse na Denise Bucuma Nkurunziza, aho bivuga yuko Angelina Ndayishimiye adashaka izamurwa mu mapeti y'umuhungu w'umuhisi Nkurunziza Kelly Nkurunziza, kubw'ubwoba bukomeye cyane yuko ashobora kuba yazamuka akaba yaba umwe muri opposition ikomeye cyane ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibi ngibi kandi hari amakuru avuga yuko hari amadosiye menshi atandukanye yasanzwe mu rugo rw'uyu mudamu wa Petero Nkurunziza, by'umwihariko aho yangiye kuva mu gacerere ahatuye. Nyamuneka bikavuga yuko bimwe mu byangombwa bye birimo laissez-passer passport byose byiwe bituma yemererwa kwambuka igihugu byose byamaze kugenda bimwamburwa, ndetse bikavuga yuko urugo rwe rwamaze kugenda rugoteshwa abapolisi n'abasirikare, aho bivuga yuko nyamuneka uyu nguyu ari umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi kandi ufite ingufu. Ikindi kandi akaba afite popularite mu baturage b'abarundi, mu gihe yaba agize icyo avuga bivuga yuko rwose nyamuneka ashobora kuzongera guhabwa amajwi. Bikavuga yuko rero umuhungu w'umuhisi Nkurunziza bamwita Lieutenant Kelly Nkurunziza ariwe uri guhabwa amahirwe yuko yazakorana na bamwe mu basirikare akaba yakora kudeta nk'uko mu bihe bitandukanye ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Rwose gusimburana ari ikibazo cyangwa se icyo bita succession dispute bikaba byarahawe intebe hano ku butaka bw'iki gihugu cy'u Burundi. Rero kuwa mbere Kigarama Alexis Sinduhije uyobora umugambwe MCD yaganiriye n'itangazamakuru avuga ko bagomba gukuraho ubutegetsi bw'abadede, ndetse kubera yuko mu bihe bitandukanye ari ubutegetsi bwagiye bwizeza abaturage byinshi, ariko nyamuneka kugeza izi saha abaturage b'igihugu cy'u Burundi bakaba nta kintu na kimwe baragezwaho na bamwe cyangwa se n'ibikorwa by'iri shyaka rya CNDD-FDD. Bamwe bafite umugambi yuko bagomba kurandura iri shyaka burundu bakarikuraho, kubera yuko mu by'ukuri bizera yuko ari ishyaka ngo ryaba rihagarariye rubanda nyamwinshi b'abahutu hano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, kubera yuko mu Burundi nyamuneka ikintu kijyanye n'amoko ni ibintu bashyira imbere cyane ndetse banaha umwanya mu miyoborere yabo. N'ubu ngubu biravugwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye bamwe mu bakadire cyangwa se abayobozi bakuru ba CNDD-FDD n'ubundi ngo bisanga muri icyo cyiciro cy'abaturage, ariko nanone bikavuga yuko ibi ngibi ari bimwe mu byagiye byica ubumwe bw'abanyagihugu. Benshi baravuga bati byagakwiye yuko ubutegetsi bw'abadede bwavaho, ariko nyamuneka hakajyaho ubutegetsi buharanira inyungu rusange z'abanyagihugu batarebaniye mu ndorerwamo y'amoko, nk'uko ubutegetsi bwa CNDD-FDD ariyo migabo n'imigambi yabo mu bihe bitandukanye yakomeje kugenda yoreka aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Ni nayo mpamvu menshi mu makuru avuga yuko mu by'ukuri umwuka mubi uri hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi byaba biri guterwa no kuba iki gihugu cy'u Burundi rwose bigizwemo uruhare n'ishyaka ry'abadede. Mu by'ukuri ngo bakaba baramaze kugenda bacumbikira FDLR isanzwe igambiriye guhungabanya umutekano w'u Rwanda, ndetse bakubitira n'agatoki ku kandi kuvuga yuko bazakuraho ubutegetsi bwa Kigali. Impamvu nta yindi nuko FDLR nyinshi zamaze kugenda zihungira muri iki gihugu cy'u Burundi, ndetse banahabwa indaro n'igihugu cy'u Burundi. Nyamuneka u Rwanda rwo rero rwamaze kwidekara rutanga gasopo yuko rutazigera rurebera uwo ari we wese, ndetse naho FDLR yatera ituruka u Rwanda rwamaze kugenda ruhashyira ingamba z'ubwirinzi. Ni nayo mpamvu mu minsi yashize twagiye twumva amakimbirane akomeye cyane y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. U Rwanda rwo ruvuga yuko mu by'ukuri ibikorwa bya FDLR bivuga yuko byamaze kugenda byimurirwa hariya ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Reka tubabwire rero uburyo bihagaze mu burasirazuba bwa Kongo kuri aya masaha nanone, ubwo
mu burasirazuba bwa Kongo biravugwa yuko imirwano nanone ikomeje kugenda yumvikana hagati ya za Wazalendo ndetse n'ingabo za leta ya Kongo mu mujyi wa Uvira, aho bivuga yuko ku munsi w'ejo hari hateganyijwe imyigaragambyo cyangwa se mu rurimi rw'igiswahili uvuga yuko ari mandamano hariya mu mujyi wa Uvira. Iyi myigaragambyo ikaba ari imyigaragambyo yakozwe n'abaturage kugira ngo bamagane leta zunze ubumwe za Amerika zatumye umutwe wa M23 ubwo wafataga umujyi wa Uvira ku itariki ya 4 z'uku kwezi yuko bagomba ngo kongera kugenda bikura muri uriya mujyi wa Uvira. Si mu mujyi wa Uvira gusa no mu mujyi wa Goma naho ibintu byari byabaye vumbi na jasho, aho bivugwa yuko nyamuneka abaturage mu gitondo cya kare ku munsi w'ejo bazindukiye mu mihanda bigaragambya basaba ibihugu by'Uburayi na leta zunze ubumwe za Amerika kutivanga muri politike y'abakongomani, kubera yuko mu by'ukuri ngo nibo bazi icyo bashaka. Bamagana ibikorwa bya FARDC, ingabo z'u Burundi, FARDC, ingabo z'u Burundi, abacanshuro ndetse ni na Wazalendo, tutanibagiwe mu by'ukuri n'abandi bafatanyabikorwa bose barimo abacanshuro, bakabamagana bavuga bati nyamuneka twebwe turabamaganye, nta nubwo dushaka yuko mwongera kugira igice na kimwe muyobora, twe twamaze kugenda twihitiramo abitubereye. Turashaka yuko tuyoborwa by'umwihariko na M23 mu bice bitandukanye yamaze kugenda yigarura, nibo dushaka yuko batuyobora mu bihe bitandukanye. Ibi rero nyamuneka bikagaragaza yuko ubutegetsi bwa CNDD FDD ndetse n'ubutegetsi bwa Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo w'igihugu cya Kongo mu by'ukuri buri kugenda busa naho bushyirwa ku iherezo, ndetse abanyepolitike n'abasesenguzi benshi ntibatinya kugaragaza yuko ubutegetsi bw'abadede ndetse n'ubutegetsi bw'ishyaka rya MDPS rya Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo bagomba kuba basoza imiyoborere yabo muri iyi myaka iri imbere, kugira ngo aka karere ka Afurika burasirazuba kongere kagarukemo amahoro, kuko amahitamo y'abo banyepolitike niyo yagiye akunda kugenda ateza intambara hirya no hino muri aka karere ka Afurika burasirazuba, kuko murabizi